abamwegereye Joy Lance Michaels bamuhobere cyane kuko yabaye umunyarwanda wa mbere ukandagiye mu mikino ya Champions League, apana CAF Champions League, UEFA Champions League. U Rwanda rugezeyo, none unakunze uburyo rugaju yari yiteguye guserebura avec le drapeau national. Buri gihe ubundi no mutipe drapeau national arayigendana arayihorana. Byari ibintu biryoshye cyane. Ikipe ye ya Saba yakinaga umukino wagombaga gutanga itike n'ikipe ya Hapoel. Sheva batsinda ibitego 5-2 bakomeza batsinze ibitego 6-4. Inkuru yari iryoshye cyane nuko nawe yatsinzemo igitego. Joy Lance Michaels ni rutayizamu ikipe y'u Rwanda Amavubi kugira ngo abantu bamusobanukirwe kurushaho akaba ari impanga. Ubundi abantu ntibajyamenya kubatandukanya Joy kuko Petit Frere na Slide nizo mpanga noneho Jacques ni wow, ndi mubona mwakunze cyane w'inzobe cyane, reka mwe ngo w'inzobe cyane useka neza useka neza w'ibogari mwadutsindiye igitego kuri Estonia ku mupira waruvuye muri kona. Umwe wambara 14 ewana w'ibogari usa neza cyane wambara 20 wambara 14 muri bo hari 20 akaba nimero 9 wenda mwibuka 9 niyo mpanga y'uyunguye no Jacques yambara 20 Jacques harimo gatatu, harimo nimero 13 13 kwari igitego atsinze avuye mu nguni ni 13 agari 14 ntabwo yagitsinze avuye mu mirongo ya barafinda 13 umaze Jacques nawe umaze kudutsindira ibitego cyane mu kanya Jacques wa undi muto utari impanga umwe w'inzobe mu kanya rigoga avuga ngo ni CAF Champions League. Arabona abanyavuga ati aya naho matsinda nyamureka ataramwe Nyarugenge ati muberereke. Abandi babigerageje bo wenda bashakaga amatike ariko bakaba badashobora batagerayo ariko nanone sinzi ko uwo nzi wanagerageje ni mutsinzi yanje bagerageje za Europa n'abacyagiye na Katauti bagerageza muri Apoel Nikoza nawe yagerageje Europa ntabwo ari Champions League. Ubwo ndi twamenya wenda nuko atadukiniye ari muri Anderlecht Memechite nawe sinzi ko navuga yuko yaro kugerageza twamubara ntabwo twamubara ariko nawe ntabwo yigeze cyane amatsinda ya Champions League ubwo ashobora kuba abaye umunyarwanda wa mbere mu mateka kuri stade yabo rero amatsinda ya Champions League byishimo bya murenze nkuko Reguga bivuga. Nanabonye yanafashe n'umwanya anasubiza abantu bagiye bamushimira kuri page ya Instagram ntiyaryamye. Nabonye yanaduhaye collabo nge na Jean-Luc na David Bayingana kuri Instagram. Nanyarayo harabona ka video wakoze afite ikintu mu by'ukuri cyo kuba aba bajene bakunze u Rwanda babonye igihugu, ariko kubona igihugu abantu babitekereza nk'ikintu cyoroshye mu mupira kubona national. Buriya iyo abakinnyi kwizigira bari gusohoka mu makipe y'amaklube ibihugu bihamagaye ugasigara ukajya mu biruhuko, kimwe mu bintu bya mbere abakinnyi bubahirwa. Uzanabire bino bavuye mu national batwaye ibikombe swate ero igikombe cy'isi igikombe cy'Afrika n'ibindi, baguhereza God of War n'abagenzi bawe bakagukomera amashyi bakakushimira. Nyine umutoza agafata discours muri group akavuga ati hagati aho mureke dushimire mugenzi wanyu kanaka avuye muri equipe nationale mu kazi mwese mwari mwaragiyemo yatwaye iki gikombe iki niki cyangwa se yitwaye neza byagenze ukunuku iyo hari nka qualification mubonye bwa mbere cyangwa ibindi nk'ibi. Hari ikintu rero kiruta amafaranga aba bahungu bashakaga bemera gukinira u Rwanda, nicyo kikingiki kuvuga ngo igende kwishima. Hari ikintu nde presenta, hari abo nakwita my own people, njya numva iryo jambo abanyapolitiki rero bakunda kurikoresha abantu banjye. No kuvuga ngo nugusanisha Dejo Club ni iri gukinira. Yego iyo club ifite ntigira drapo nyine ifite igira flag ariko nyine flag igira ibirango sinabyita drapo nk'idrapo ry'igihugu. Abo bantu rero n'ubundi already niba uri imbere yabo kandi muhuje icyita rusange nabo bose muri gukinana kuko sabawe gusa uhuye nabo bose
yego muri gukinana n'uwo munyasenegal Nepo